Bonjour ljudi, proljeće nam uskoro stiže, pa želim da vam predstavim ovo novo mesto u Dorčolu. To je SONDER, kafić koji služi preukusna pića i dobre male obroke. Stvarno je savršeno mesto ako tražite brunch u centru grada. Ima lepu terasu, stolove unutra, kao i deo koji je laptop friendly za one koji žele da rade. Znate me, ja sam uzeo matcha latte, moja drugarica je uzela ice latte i stvarno smo uživali. Što se hrane tiče, ja sam jeo beef patty sa pirijom od krompira, a ona avokado toast sa lososom, to je bio odlično. Bio sam već ovdje ranije i probao roasted beef sa ajvarom i bilo je neverovatno. Naravno nismo mogli da odolimo dezertu, ostavljam vam da otkrite uživo. Taste test limon cake u Sonderu. Kako je juicy. Strašno. Juicy, ukusno. Vidi ga. Crazy juicy. Sonder. Bye.